Rukri mujadi telhe kecha che baya kechu. Kemesa pie puza kechu hakim hi puya. Ae teche kerekre mu kemesa nu baya. Mu unu meje mu unu renyo keche mieri ze baya. Unu kerenyo mie nu che perhila shetyo. Mu unu kemeje keche mie nu che perhila sheketyo la. Isaya hepengwe tenye kerpengu. Tisoviwe. ZHAPU zaye THEKHA petese ukepenyo fetsuya. Tisoja bavadoke sapo ka lape ukotsishidi ukobu borasholi kiviti hao mukilela. Terenu ukokeze TSALI kupo hiepetekru kepenyo fe kelile tiome. TSALI kupo hiepetekru kepenyo fe. TSALI kresedi mefese THEKHA ba peteshe tapreledi kelile tome. Thank you.
Krisi to keja KRÜTA kemesa nipu bijiwe disoza kesa kejivi hozo sheri nipu no promoza la bihe komye pobo keza tsala kesalam bije nipu hego bu vishur hodi jedo nipu hego dzeli di KERÜSUO kinu lerdi ke hu ke ba ho hari lari ki tije kan zewe nipu no hego ler ke no nipu no hego mengu di vor ke ba no su si ba no lerdi hego do no balichi no hego me pobo keza retsa ke sala se ke li chili chi din ki chayewe no hego meluri ngu ba we anipu no hego siro hego mengu ke kredi anipu seller ke ba no sugori bette si preba anipu no sala je do so sheri hego me pobo keza retsa ke sala se chi nipu din ki chayewe homie hekepelle no nipo tatsidi leba mokimishi nipo no soko haso shiri tsepershila sechi hegoret seke sala sechi nipo dinki chayawe homie sor holi nadi nipo leba mokimishi nipo no chabi soko hirtsesa nke sor hoteja susubu nipo vor ugo solidi ugo no vishur hodi to la brakilie no teja susur khasechi nipo mosakimidi hego porhi ke krikri ke zunu nipo hego mengu rikridi leba no sala hego mie bobo ke zer seke sa prelasidi mie bobuno nipu jedo methyodi nipu uchami jedi tola pragitse tsehe deri hegor tseke salie hego bunte ja ke saringulie hego tsepe kolidi tola prageli mit sepreje din ki chaya ke penyofa jiro jedo nipu hego hiki hununu nipu mi homie chazu chaputse ke to golari ke tije kanzia jiro golari chayawe nipu no jabie jedo pukungri no khoge da hego mission team go so shi tsese ke lichi ogo mi soro go nipu jedo pukungri town baptist church no japu chabado nipu no jabie ogo tsese ogo sese ogo japu mathoginu nzabu zapo zayo chelie jiro nipu ke hubu no zo sheri muran na bu no zo sheri ntaja ngu ke lichi ke pinyo fadin ki chayawe ke sorho te jari khabyo go tsa prese ke lichi ugo mato tse ke le gola ke tije kanzia george tsa savo ke to pette no no jabie go tsa samo ko sepe jazi ni podin ki chayawe jogo sodu revela ke tikino lavor ke tsa pette o reve pette no ni pono go zetu ke lichi ni podin ki chaya george do pastor nino mo team potim go ni po che do nepali baptist church no ni po pin japo tsaba japi bi go ritse se ke lichi ugo japo mathogi no he nepali kepelle go buno zo sheri nteja ngo ke lichi ke pinyo fa din ki chayowe ke pinyo fa jiro ni pono jedo hego niba hego dono dimasa asam no dimasa timye ke pele me ko boy ko dono lerdi ke zero shoba ke no shoba ke ta ko lari ke tije khanche yawe no japibe ugo mi suru go itse sekili tilichi ugo bunori lerdi hego ze ke hu ke leno ntaja ngo ke tilichi ke pinyo fa di ugo ri khabie mpele shia ni pu no zero hego porhi ke krikri ke no che do no shofa ke to hego program zo sheri ni po surrender tse bin tse yawe terino thala ke zo non to hego se medo ke mi chili che ni po ke chakrta fa zo sheri khabien pele shia KETHODIE persada ke pa fa zo sheri khabien pele se je ni po joro ba hori ko che do hego pastor zo share khabien pele la share we in the server di ke sa ki jono zo share non to ani po pokin heli che ni po non to passe se ki li che pogin no shi di hego buno thaja ke sa mo ki li che ke penyon fading ki chaya jo go mail voice zo share khabien pele se je ke tsa zali non ja po tse ke jono zo share non to go se ki li che jono jabe musicians ko itse sa ke hulio tse ke ba pette ko itse sa jabe Sunday school department ni tse che do ni jo go ki hu ke ba no zo share nthejabu ba ki li che ke penyo fading ki chayawe mozaki mhidi hego ni po hego lemmo ke ba ani po mha ko riba mo ki shide no so ko pette no zo shiri no to hego mi po ge zer tsa sho che do hego revive check sala san revival no ni po hego give for ki little chi mo ko ke pele tsa ke tap fosemo tsa ke sala sa ki little chi ke penyo fadi ma pette kabin ke krijin tsa se di her ra ki leo krista zano chachiyawe amen pa prelevide ugo homie shibada meche ugo jedo ugo so grobo ugo dono lerdi ke huba mo ugo liro dimasa temie mo asam no kepele asam no piba mo dimasa kepele me grobo de mo ugo liro reverend simon kemprai dombao polong nilendro 1000
Sunina Daniel Murraj isidigo me sorugo vordi May 18 to 21 Hakinu Dimasa Baptist Leaders Refreshers Program igezabo KEHOULUOÜ mo ugo koni sekilie je susuri sisidi ba mo go dono me pobo share di puti sekile tsele do de samhodza a ugo bo share sidi ko bungo zekilie susatselena man asambra ahine daga mian choijan morambra ba utibo. Thank you. Man UBC la number man Jesu Christa la number mian sobke welcome grace aro mian ahine ji pujor de mohan la bitore worship grace to tikine bishi khushi pai she aro isor laga ashirwad pabi guine to mala kha se aro patana se itia uncle Nilen gap time dibo liwi to lage de alop ekta duita kotha korul mona se uncle Nilen laga uncle Nilendro liro po pd Luki chara igeza renna bono po baya mo ugori siba miche avita ugo missionary tsidi po vodi uncle Nilen mo po KEKHRÜ baba mo po KEKHRÜ nuliro po kinumie po nyova mo po tsu mikinye shidingo gizedi baba ya shepo zeshi kile po liro luki chara no kepelemie tsegeza mudi masa kepelemie tsegeza po KEKHRÜ bizo seche po kepelen vorkile zeri sisidi uchese geza susuri tsewe po liro hadza po epileptic keza po jesu suri po mo po ketsa wala no po ni doni tsedi po treatment ri fa seshe pujari ko gi vo geza susuri shide happunri po khrile mo geza surholi mo geza ni shiba de khuni bo gospel track po susungu le shi mo gospel track hayo no liro jesu epileptic po tseke surho geza susa ZHAPU to geza po sungulie mo ham pregiligi po so hajisugi kechatso do geza po sigeza po no vorda mo sununo po jisugi epenyo fegi kechatso gesege po shorhole geza siza po zebo po susa ki po geza so rakraba we mo sala ungo sidi kepenyo fa po kigilie mo sachie po jisu shiji mitseli di tiketso po ki cruise di po nibaya shiro ngo kepele tsekili hano po cost ribas base ukola risky segeze susingo teresiba mo po kepele tsekili no porna rna no po rna po ho kewa je susuri pu moshidi kemenga stedi kepele tseli kemenga stedi lu vor ke satimi bo wederi teche do po lerdi go do no bakili hola uni seba mo timi uni seze bo mo bojbuche do mini care bo japu ti sege do so chabas la che poti khabe potsese kile chello uncle Nilen apne ahili bi bujabo time diye se apni ye सबके जिसु नाम परा गुड मॉर्निंग आरो सलाम कोरिया से थैंक यू दिया से মই ইমান সময় পাব কৰি আশা নাই মামুলি মই মানুহ আছে ইমান এডুকেটেড মানুহবি নহয় টাউন সিটিতে থাকা মানুহবি নহয় ওলেবি ইমান ডাঙৰ চাৰ্চ মই কে সময় অলপ টেষ্টিমনি কাৰণে সময় দিয়াটো তো হিসাব কৰিলে তো হিসাব কৰিব না পারে আনকাউন্টেবল হিসাবতে যায় বলে বেশি খুশি আছে মই ইটো মই লাগা গৰতে যায় আৰু ফ্যামিলি ওয়ার্শিপতে বি সব ইটো কথা কব আৰু দুসরা ডিমাসা নন খ্রিস্টান ভিতৰতে বি ইটো কথাটো কব আৰু ইটো কথা একদিন বি না আউৰিব কাৰণে কাম কৰা নাই ইটো মই ইটো মনতে আছে আৰু আউৰিব না যিশু মইকে থাকিলে আউৰিব না আৰু যিশুটো আউৰিব কাৰণে বি কাম কৰা নাই ইটো মই জানি আছে আৰু মহিলা খ্ৰীষ্টান হোৱাটো পইলাটো ইটো ইউবিসি চাৰ্চ লিডাৰটো লগতেতো কৈছে মহিলা কা টেষ্টিমনিটো লব কৈছে অলবি চাৰ্চ ভিতৰতেতো একবাৰ বি কোৱা নাই অলবি আজি কব মই খ্ৰীষ্টান হোৱা
convert हुआ तो 27 March 1994 बेसी दिन तो होइसे बेसी बছৰ तो होइसे ओले भी प्रॉब्लम बेसी होवार कारणे মানুহ তো বেছি হ'ব না পারে একটা না হয় একটা প্রবলেম একটা না হয় একটা প্রবলেম আই যায় two houses তো খ্রিস্টান হইছে মই খ্রিস্টান হওয়ার পিছতে ইটোর পিছতে আরো খুকি নাগা আরো গন্ডগোল হইছে 5 days কালে হইছে খ্রিস্টান হওয়া নিউ বিলিভার আছে ইটো টাইমতে আরো গন্ডগোল বি হইছে আরো ইটোতে বি তাই ইমান মনটো আরাম নাই তো কারণে গন্ডগোল খালি খ্রিস্টান হয় কেনেকা গন্ডগোল ইটো হয় মই কে কইছে ইটো কোৱাতে মই কইছে নাই ইটো সংসার হইছে মই তো স্বর্গতে যাব কারণে খ্রিস্টান হওয়াটো কৰিছে আৰু ইটো তো সংসার হইছে দুখ তকলিফ তো আইব ইটো প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব এনেকা কইছে ওলে বি থাকিছে টাকা নাই ইটো কথা নহয় থাকিছে ইটো গন্ডগোল তো খতম হইছে খতম হওয়ার পিছতে আৰু মার আৰু ডিমাসাবি হইছে মার আৰু ডিমাসাবি হইছে ইটো টাইমতে তো ডিএসটি ডিমাহালাম দাউগা আইখিনি অলপ AK-47 লৈখিনি মই লাগা ঘৰতে 3 জন মানুহ গুছিছে আৰু ভিতৰতে 2 জন থাকিছে ইটো দেখিখিনি শুট কৰিব আৰু মই কে শুট কৰিব ৰেডি হৈছে ইটো টাইমতে মই কৈছে আৰু মই লাগা মাইকি বি ঠাই বি এনেকা হৈ যাইছে ভাত খাই থাকিছে তো প্লেট বি এনেকা হৈ যাইছে এনেকা দৰাইছে আৰু মই তো না দৰাই পয়লা পৰা বি মই ইমান না দৰাই যিশু নাম পৰা সব হৈ যাব ইটোৱে মই লাগা ইয়াতো আশাটো ইতিয়া বি পিছতে বি এনেকা আছে মই ইটো কাৰণে মই anywhere with Jesus মই ইটো ভাৱৰা নাই ৰাখে আৰু যিশু না পৰা যিশু নাই আৰু খালি মইকে প্ৰব্লেম আহা নহয় ইণ্ডিয়াতে কিমান প্ৰব্লেম হৈছে ইটো বি জানি থাকে পঢ়ি থাকে শুনি থাকে ইটো কাৰণে মই না দৰাই মই কৈছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৰোলতে থাকে না না থাকে আৰু মইকে মাৰিকিনি আৰু আপুনি ডিমাসা কিবা ডিমাৰাজি পাইলে আৰু মইকে মাৰিকিনি আপুনি আৰাম পাইলে মাৰিবি ইটোতো ভাল কথা মাৰিবি আপুনি আৰাম কাৰণে মই একজন মৰি কিনি আপুনি আৰাম পাইলে তো ভাল ইটো কোন কথা পৰা আহিছে মই যিশু পৰা জানিছে মই কাৰণে যিশু মৰিছে ইটো দুনিয়া সব দুনিয়া কাৰণে ইটো কাৰণে মই সব এতিয়া আৰাম পাইছে পাপ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে মুক্তি হৈছে ইটো কথা জানি পৰা মই বি সাহস বি আইছে ওই যিশু বি দুনিয়া কাৰণে মৰিছে আৰু মই বি ডিমাসা জাতি কাৰণে মৰিলে তো যিশু নাম পৰাটো আৰাম হ'ব তাইতো নন খ্ৰীষ্টান আছে এনেকা ভাবি কিনি মই এনেকা কৈছে দু টাইমতে তাই বি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন AJABU অল ডিমাসা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন লাগা প্ৰেচিডেণ্টকে বি ফোন কৰিছে আৰু ব্ৰাঞ্চ প্ৰেচিডেণ্টকে বি ফোন কৰিছে এইটো টাইমতে মইতো প্ৰেচিং কৰি আছে এইটো কাৰণে মই ভাল না বিয়া খ্ৰীষ্টান এতিয়া না হলে বি তাই বি জানে মইকে কিমান ভাল না বিয়াটো এইটো কাৰণে আৰু কৈছে তাই ডিএসটি ডিমাহালাম দাউগা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডকে কৈছে তাই ভাল মানুহ আছে নামাৰিবি এনেকা কৈছে এইটো মই লাগা কিবা চাদৰ কৈছে এনে ঠাণ্ডা টাইমতে এনেকা উৰিছে ইটো বি আনিবি ইটোতো ৰংমাই নাগা লাগা ইটোতো জেমে লাগা মইকেতো পইলাতো মইতো অল ডিমাসা বাপ্টিষ্ট চাৰ্চেছ এছ'চিয়েশ্যন কতো
নাজানে তো মই পয়লা খ্রিস্টান হওয়াটো 27 মার্চ 1994 তে কনভার্ট করাটো ZBCC জেলাংরং বাপটিস্ট চার্চেস কাউন্সিল ফরা এভেঞ্জেলিস্ট একটা হুদিনাং কামাই তাহে মইকে নাম লিখিছে তামেংলং ডিস্ট্রিক্ট পরা নেকা হইছে এটু কারণে মই কিবা কিবি টাইম মায়া কৰি কিনি মইকে দিয়া কাপড়াটো থাকিছে এটু কারণে DST এনেকা কইছে কেরোসিন আনিবি আৰু কাপড়াটো আনিবি তুমি তো খ্রিস্টান হোৱা নাই তুমি তো নাগা হইছে এনেকা কয় নাগা হইছে রংমাই নাগা হইছে এনেকা কয় নাই 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 ইটু কথা নাভাবিবি মায়া প্রেম ভালোবাসা লাভ কোৱাটো তো সবকে দিব পাৰে আপুনি বি মইকে দিব পাৰে আপুনি বি মই বি আপোনাকে দিব পাৰে এটো একো নাই আপুনি বি সেবক হইছে সেবা কৰিছে মই বি সেবা কৰিছে আপুনি লাগা কি হাতিয়াৰ তো একে হইছে মই লাগা হাতিয়াৰ তো বাইবেল হইছে ঠিক আছে মই কইছে একদম ওপেন কইছে এনেকা খড়া হৈ কিনি কইছে ওপেন কইছে তো ইটো সাহসটো যিশু মইকে দিছে আজিকালি বি মই ইমান ভয় না কৰে তাতে বি রংমাই নামদাইলং কই কিনে রংমাই বস্তি আছে তার ওচৰতে মসজিদ একটা আছে মুসলিম লাগা তাতে বি রংমাই হে অলপ দৰাই প্রিচিং করে তাতে বি মই যাইছে প্রিচিং কৰিছে তাই একটা মুসলিম লাগা লঙ্গি বি মইকে দিছে কি কারণে দিছে না জানে মইতো ওইলে বি দুসরা মানুষ তো দৰাই মইতো নাই ইটো আস্তে ইটো দিনতে মেঘ বারিশ দিছে আৰু মই বি ডাইরেক্ট গুছিলে তো না হব বারান্দাতে যাইখিনি অলপ আপুনি লাগা দৰমটো জানিব কাৰণে অলপ আইছে মই বি বিয়া ভাবি না নাভাবি জানিব মন হৈছে মুসলিম লাগা ধর্ম বি নেকা করে কিনি মই আস্তে 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 উচিছে আপুনি লাগা কোরআন শরীফ এই লাগাটো কোরআন শরীফ আছে কোরআন শরীফ তো ফাইলে তো মই বি আস্তে আস্তে পড়িব মন আছে জানিব মন আছে বেশি দাম আছে এটু তো বেশি দাম আছে ওহ বেশি দাম আছে না ও ঠিক আছে ভাল আছে তো মই বি খ্রিস্টান আছে আপুনি মই লাগা তো ফ্রি দিব বাইবেল তো আপুনি লবি দে আপুনি লবিয়ে তো বাইবেল তো ফ্রি দিব লবি আৰু আপুনি লাগাবি মই আৰু পঢ়ি কিনি আৰু বেক কৰিব হয় অলপ দিবি তো কথা আৰু দুসরা তাইতো আব্রাহামকে ইব্রাহিম কয় ইটো কথাটো ওলাই যাই কিনে মই আৰু তাইকে দেখাই দিছে Gospel John chapter 3 verse 16 to eternal life laga কথাটো ইটো পৰাটো তাই অলপ শুনিব মন আইছে হয় ভিতৰতে বি গুছিছে পইলাটো বাৰান্দাতে এনেকা কৈছে এনেকা বি হৈছে ইটোতো লম্বা কথা কৈ কিনি তো এতিয়াতো সময় বি নাই আৰু দুসরা বি আৰু সময় আছে আজি তো সানডে বি আছে আৰু মই পইলা বিশ্বাস হোৱাটো Gospel John chapter 3 verse 16 ইটোতে পইলা ইটো টাইমতে তো ইটো বাইবেল বি ডিমাসা ইটো নিউ টেষ্টামেণ্ট বি নাই বেঙ্গলি ইউজ কৰিছে মই ইটো টাইমতে ইটো কারণে বেঙ্গলি বি বেশি আছে ফটফট করে বেঙ্গলি তো বাইহাট হয়ে যায় মই বেঙ্গলিতে তো কইছে ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে তার একজাত পুত্রকে দান করিলেন যেন যে কেউ তাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায় এনেকা কয় আৰু ডিমাসাতে তো অলপ লম্বাটো আছে ইয়াতে Gospel John chapter 3 verse 16 তে Sere boke lonre bede tika de madai
fertike ham sine ham jawba bozarni basa sausi mamang yaba dong yaba ke ririba sre boke lonre bode kama thau ya dikabo thawglaw ni hayu se maima itu eternal life laga kota to moi faikni aro itu bi moi bimar epilepsy koikni phoila to moi bimar ase bimar pora BMCS koikni ekta hospital Christian laga hospital ase Barus Memorial Christian Hospital koikni tate daily 8 bojate devotion service hoy itu hospital te aro devotion service kotom hoila track sobke dei itu time te moi non Christian ase Bible track dia ase aro Bible track to iman iya nohoy itu time te to ফাইলে ফেলাই দেয় না হইলে কিবা কোনবা সাইডে ব্যাগতে রাখি দেয় না পড়ে ওই এনেকা করে আর ব্যাগতে রাখি দিছে মই এপিলেপসি বেমার কারণে যাইছে আলো ট্রেকটো দিছে আর তাইতে গড়তে আইকিনে মই পড়িছে অহ তাতে বি মই পড়া নাই তো ইয়াতে আইকিনে মই পড়িছে ও তাতে কোৱাটো সেম হৈছে ইটো এপিলেপসি বেমার লাগা কারণে ভাল হইতো যিশুকে বিশ্বাস করলে সব পারে তো মিরাকেল করে তো ওইখিনি মই পাইছে ইটো টাইমতে পয়লা খোয়া থামেংলং পড়া ইটো দিনতে তো বাইবেল ট্রেক দিয়া টাইম দিনতে তো মই খ্রিস্টান হওয়া নাই এনে ট্রেক লৈছে ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করিছে ঘরতে আইছে বাইবেল ট্রেক বি তাতে দেখা নাই আর ইয়াতে ঘরতে দেখিছে কোনবা ঈশ্বর লগা কলিং কি জানি না জানে ওই জেডবিসিসি পড়া মিশনারি হটাই দিছে ওই খ্রিস্টান হব কারণে যিশু নাম পড়া তুমি খ্রিস্টান হয়ে যাইলে সব বেমার বি ভাল করব পারে যিশুয়ে তো এনেকা হয় ইটো বাংলা পড়া লিখিছে তো মই পড়িছে তাই তো বাংলা জানা নাই মেইটাই খালি জানে থামেংলং লাগা মানুহ তো বাংলা তো না জানে মই পড়িছে বাংলা আর তাই বাইবেল রেফারেন্স তো একটা হয়েছে তো ইংলিশ হইলে বি হিন্দি হইলে বি তাই ইটো দিন পড়া মই নাম বি লিখিছে আর সব প্রে করেছে মই কারণে তাই মই লাগা বস্তিতে নামটো লিখিছে মইকে গড়তে লৈ যাইছে তাইলা গড়তে হয় হুদিনাং কয় তাইলার নামটো সারটো দেখিছি হয় তাইলা গড়তে লৈ যাইছে আর এই বেঙ্গলিটোর গুড় কইছে গুড়টো গুড় নুছি গুড় ইটো আর চা খিলাই কিনে প্রার্থনা করেছে ডিকেন আর পাস্টার সবকে বলে কিনে আরো প্রার্থনা করেছে ইটু দিন পড়া আস্তে 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 ভাল হয়ে যাইছে পয়লা তো মাইনাতে দুইবার হয় 15 ডেজতে একবার দুইবার হয় ইটু পড়া বেশি সাল হয়েছে তো মই এনেকা হওয়া হয় পিছতে ইটু ঈশ্বর মরম পড়া সব ভাল হয়ে যাইছে ইটু কারণে ঈশ্বর নামতে মই মরিব পারে ঈশ্বর নামতে কি না পারিব ইটু কারণে একদিন ইয়াতে ইউবিসিতে আইব কারণে ডিবিসনি আর দুসরা একেলগে আইছে হাফলং পড়া ইটু দিনতে মাইবাং না পৌঁছা সময়তে আর ডিমাসা মানুহে খ্রিস্টান ধর্মটো তো দাওবরা ধর্ম এনেকা কইছে দাওবরা ধর্ম কোয়াটো নৌরিটো এনেকা মারেটো এনেকা করে মারেটো ইটো দাওবরা দুইটা ডাল হইছে ইটো দুইটা ডাল হইছে এনেকা কয় ও আচ্ছা 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 মই ডিবিসনি বি আইছে আর এনডি রাজি লাগা মানুহ বি আইছে মই কইছে ঠিক আছে কইবি মই সিট
osorot ase maibang laga mano to moi koise maibang te posise moi tai ke dakise dake kini koise moi aibi moi laga osorote boibi hotel re ola press kore hotel te maibang te ola press kore aibi moi laga osorote boibi aro endi laga raji manu laga to ola dor lage moi to ki dor lagibo jisu nam bora morile aro bhalto আজি মৰিলে আজি স্বৰ্গ যাব কি আছে ইটো মই কৈছিল দাওব্ৰা কোৱাটো খালি দুইটা দাওব্ৰা ইটো দাওব্ৰা নহয় এনেকা আছে মই কৈছে ইটো মিনিং আছে মিনিং না থাকা নহয় ইটো আপুনি ফট কৰি আপুনি বি হিন্দু আছে আৰু পুৰা হিন্দু বি নহয় মই লাগা ডিমাসাটো পয়লা তো নাগা মানুবি এনেকা পূজা করে এনেকা কি করে মুরগি কাটে কি করে ইতিয়া ইন্ডিয়াতে পুরা ট্রাইবেল মানুষ খ্রিস্টান হওয়াবি এনেকা হয়েছে ওইখিনি কইছে আমি তো ট্রাইবেল আপনি বি ট্রাইবেল সব খ্রিস্টান হয়েছে যিশুকে জানিছে আমি বি ইতিয়া খ্রিস্টান হইখিনি ইটো জানিছে কইখিনি আপনাকে ইটো কথাটো কইছে মৰম পৰা দুসৰা দিন এনেকা কোৱাটো নাকবি আৰু জানিব হইলে মই দুসৰা দিন আহিব কইছে এনেকা কইছে আৰু কথা কব হলে তো কিবা এনবিসি হৈ যাব তো কাৰণে মই অলপ প্ৰাৰ্থনা কৰি খতম কৰিব প্ৰাৰ্থনা কৰিব Hallelujah, hallelujah, Gabra Jesu Christo jini UBC Union Baptist Church ke Gabra Jesu Christo Shakti, bol, buddhi, gyan, knowledge, wisdom, krip majati Gabra ne ribaning alpha omega department given omen department men department children department youth department krip ke Gabra ning bol ridada shakti ridada ning sarva shaktiman ishwar beli erana wonderful jingke funuba gabra ishwara bai mi ha gari alang rada gabra dima sanik lai pun si beli je khostok lai du beli je dukuk lai du beli je ambak lai du gabra kamang thau si gabra ishwara bai pusni basawha ning uncountable blessing ri aro pusni basawha gabra Nadi nangdu bukan yang furak lai pudu ti isora pa ni na bido aro ang dine mamoli ang uneducated subung tiga po gabra ane ilay time ribani klai thanks ridu gabra jini gedema jini youth pastor ke bo gabra ar jingke bili gabra hamba garautai tirika gabra bonek lai bo gabra ang nadi tima ko gabra tima tla bangbe le tiada nong ang jamri du gabra te isone besa Nazaret Prabhu Jesu Christ mke pila ton rabas palan amen thank you He died for you and me.
voices high, ringing clear through earth and sky. Let the blessed tidings fly. Jesus lives. Voice of youth so glad and free, sing your song of victory. Sing to all on land and sea. Jesus lives. Light for you and all mankind. Sight of all by sin made blind. Life in Jesus all may find. Jesus lives. Wake up till the shadows lengthen, till you older grow. Rally now and sing for Jesus everywhere you go. Lift your joyful voices high, ringing clear through earth and sky. Let the blessed tidings fly. Jesus lives. Jesus lives, oh blessed words. King of kings and Lord of lords. Lift the cross and sheathe the swords. Jesus lives. See, he breaks the prison wall, throws aside the dreadful ball, conquers death at once for all. Jesus lives. Wait not till the shadows lengthen, till you older grow. Rally now and sing for Jesus everywhere you go. Lift your joyful voices high, ringing clear through earth and sky. Let the blessed tidings fly. Jesus lives. 우거 세예불라 차버게 스김히 우거 제도 세예불라 차라죠 뭐 제도 차게도 리로 우건 나이지리아 메골라 나이지리아 세예울라 차도 뭐 아테리노 그제 허요 부스디 이거 계제 그 차츠리도 아프리카노 뉴르츠 프레 노 메호서로 나이지리아 왜 세예가사토 Great Britain 리로 1960 게to 세예오 게 커버 mu uko la ketashe military to seyo ke kha sedelie CD 1999 kino democracy siye haunu forlie democracy for ke li she general election vakera tswate election tske for nu vapuri putu mu mesadi tsmosi Nigeria presidential election February same fe pengu 2023 he balie mu 29 May he president KEHOU Bola Ahmed Tinubu seyo sedio Nigeria seyo bukere ke kraze ke seba mu seyo la meye thor ke kropo liro ZHAPU liro Boko Haram terrorist krotho bu mu themie hakola hakekra miekekra shide tenunyo miebu lesser progetsa ka mu leseki ko nunu utelie di uduphewa moro ubu muslim mieki ni ketatsa Boko Haram kemo protokropo liro renye se mieketsa kede keseri krapi takinyo liro uko nyolhuze pre ketubo liro hadze thordil huba uko economy vimo Zaseu
tenami ko u ke ko se ke ye ke tala share ke ze kresara mi bu u ni ke mo se sorkari pe tu ke bari ngulie kre ke samye mhatho chari za sala sorkari ke sauwe mhatho cha febie u ko tsmoro ke sho riba za dio jihadism islam nan se ke ye ke tse krotho hako se yo bie pie kru kre ke mo tiri se ke seli viba uko chido ke se uko la cha ke tyo ke chanun ko lero za diba mu a kya ke cha cha ko pusdi ko ke se ke cha chli ro ZHAPU lero se ye hau nu ne vor ke tyo we sorkari dietho mu pets di se ke le nu kruhilie ke viba ke penyo febu hau tse ke tyo la chatyo chak ke chacha ke ni ulero president ke sao tenubu bu pele ke se themie tenum hasi baya ke tse themie mu ke vi ke sho silia ke za themie ze phatslie ke tyo la chatyo ke chacha se ulero sorkari ke sao bu khe ke samye mu phatho cha fes ke tyo la chatyo ke chacha dieu lero krista mi ko ke penyo febu tiginu uko ke chara nasdi uko ke jo vas mu uki z ke so hosnu chaba ke zmhidi ukori jedo uko ze ke chaho chabie Nigeria se yegi sikhe ke ze ke chap tisele vide ke krito nipu pechiwe no jabi hyoko tsuba ke tsukola ke teshe kabien ziya hyoko bu jedori nipu Nigeria se ye hau halari chalali ke vitingu ke likola ke teshe kabien ziya we ke se ye hau ke no nebu for ke li tsiliche uko sorkari ri kabien pele ya we tenu ke meri kabie uko tsa uko bu no tie nipu ke se ke no re ke no silie nkrepri ndie se ye po tsili nsa utsili ke dola no jabi uko tsikeli tsilichi uko ke meje ke tsike sege za ko ha pe tenori no uko rogolie no jabi tenyu mi ko zo shiri tsikeli tsili uko buno zo shiri ha ko ha ginu ji shike ta umana mfepe suko sala voli ke to na ke ko khabi tsikeli tsilichi tie uko president ka sa ugo zo shiri tie par tenum hasi baya ke sa mo ke vi ke sho sike kridino tie u ke vito sidino nyepu krata ke vivo tsabie nza putsa mutie nipu ubuno unke priori sidedi tie krata ke fimi potsdi tie usiyo roboli ke tola no jabe tsa ke le tslie mato matsa chari kribie uko tsa uko ke voka vepeteno to pichaka ko ipenne bie tsa ke le tsliche tie uko mengudi chake for ke bie nipu no tie ko ke chaka labie tie si ya no ris ke le tsliche muhyo ko tie ke pe nyomo zo shuri nzanunu tie ubc ke ko uko Nigeria mi si yo la chake skebi nipu no ti hyoko ke chari kalabi fo uko zo skeli tslichi sidi si ye hau ha buri keze ke no he ke no simu si ye ke fibo tsdi nzapu tsbali ke dola no ja pibe ke Nigeria si ye ha no risada chedi jisu zanu chasawe amen so shi chilero MHAKENGU ke tsitiba la do mu ashers ko khole MHAKENGU ke tu kola ke tsatsilo ke krito nipu mpejiwe no jedo ti sokasa ba dokasa hari khabi hyoko tsalasa hyoko ke hu poburi vimu sorobadi lalerino ngyar shukino no nza putsala leke vi nrashule ke viti hakwari khabi hyoko ke tsokola ke thije khabi anzi yawe no hyoko krethori hyoko semor ke sho hyoko tsof hyoko ke re hyoko meshe betesidi khabi hyoko tsidi hyoko bu hyoko niba ya gasakola ke thije khabi anzi ya mu hyoko chedo nipu kapu ke nye ke ngubie kinusla sutyoje no jabe khake sepete kori tslie mu hyoko bu ke tubo no nza putsa ke 고스모 쇼바시 차크비 효과지 자비게 세미고리즈스 카케스 베테고리즈스 무제도 찰리스스게 도 베테고리즈스나 지리 지수자노 차사웨 아멘
이거지도 KETHERÜ KETHODIE KETHOLIRO 칠리고 크리부디 세레테프 칠리고 크리부디 세레테프 보누누 메페디에 볼할리로 크리티니디 히디에 긴예 울리다로 아프스도 칠리고 크리부디 세레테프 부츠기 자유 아프디 아실리지 히 제호바 너 아프디 아실리테 너의 아피차고 무 아즈게주 프라바야 시디노 아차페테시야 아시자리 아즈자리 노 아야리야 디 인제비에 아기셜리테 Rufakinu akirapu voda, mori mozenunu atakirapu voda. Atikeso she chifalidi, zikijaki telatogonul huduta shiri. Ai geziu azefelie mu akie amhu geziu zitato iari. Anugori ntuotshe no ajovanu arisha. KEPHRÜ achigiliki, KESUNU menyo pidi achigiliki, mkinu arhiuri geviewamo. Hare KEPENYÜ Nulego ala bumaretor, sugo pete kesagesa, jabie gedifurchashi. He KEPENYÜ no KERÜSUO giwa tuzodio, sela nye tesie menguya getsugo, akinu tudachi. O Jehovah, an metzia getsugo, nu metzia mome, ziun num geshigola, anushuya mome. He KEPENYÜ afudi anu sisaji, adozasaji, sidi anudogo sisaji. Sidi KERÜSUO chahu anudo momoshi mehoji. Sidi kechachi chaunu achatasuji. Tido ngo pastor sevordi kazasudo kaza passage so reprobi kazasudo. Pitor lesu kiriu tutepu kusukuker senu mefe pengu. Pitor lesu kiriu tutepu kusukuker senu mefe pengu. Putsigi tayu mesadil hulinu kitza. Salam hachiketula nye nu dodzelie, sidi nye kekasebalie, Jesu Christa mimhingu tsavorgetuki, kapie nye tsagetuo, ngu ke mejeu, bele krufa bazolie, diese nyonyo komhelie, tidze nye mhasike moki, raya mengu shoko medita hie, sigetu mona nye kikeliu mesaketutui, nye jorali petegono mesalie, Kikrilamuna su tupikeze, nigo mesalije, kikrilamuna ai mesagitla. Tiu mipugi, ribunisi kribodi, te mipete hatokiki sachadi,
TSA tsya ke jau se ni ko pro di ki li ro ni mira ke tu ki mi pri hu di chuwali che ni punyu ko kinu ke ye ke vor ke me toujours li go nu ni hali ke ta ni siba mu ni ha ke le sus ka ztali ke vi rakach mori suna semo deri putu ke tsa mori chewa ke mo te kunyo he ke tsa bomba ke reto Krista Jiuzo pwe ki zum ze ke lim ho ze ke da se tu de deri ni ko lavor tela zanu po pie ni pe si pe ngu ke sezo ni po la ke si nu po ke su ke liu mu po za ye che ke liu u ke pe fe pelelie si di ni ke pele mu si zeri u ke pe fe gi bade tie ni ke to dize che ke li gi nu ni refe che ke me salide ni donu ke kri ke to bu bali ke tu la ni nu ni to tsdi ho ni ho krilie ni ko penyo ke salide su ka ztali ke vi nu mona ka ztali ke ho ji nu zo su hi mu basia ke ja u ke penyo fo diu gi nu zo ke krila mona che pupete tham he zo mu u ko za ye peteri thapum he zo tharwita ya jiun thapuri rataya deri nipu die ke chache basia siro pupie niko ke ke se dili ke vi dis suzo pesi Kristaur hakili unu zanu vorga ba pete kelulasia mu che do ke shom hato se zo vor poti ha ha chukile la ke penof beziwe yogo ba cha za ba de sla ba yobo ke sidi sia tha sidi honyo ho ke lurisha sidi ke chabo chlie sidi se sino bala le digo ke penof dear no vata de we pete ke za ba sia tha sidi honyo ho ke lusu de me can be turn around and greet one another yogo peti ke sa ha harit volume de sla ripadi ke mohorisha ke diete seisa 이디 이거 그제 그 차보 틀리에 이디 그 변형 디어는 보다 되고 아까 차보 쳐서도 그 크리니부 이거 테지야 은자체야 은쇼야 무 바보도 부티게 메사호 할라히 엔테지야 왜노이 크로스디 지가 저 이거 부 부히게 그리게 주노 자품 하토 결심 하토고 틀리데 이거 지에 바보도 하우노 부티호 인디에 per musike pudio no ngem sarfa ke ko sidi aken heliji kerne petem hoi jasaji hibu hikelle hinu ernyo men nedi indie jidor nale mu ke pu nuri abunu tefu mu mechdi pusli givi ke ko khasji ke tezien zidi jesu krista zano chayawe amen amen malalu gide KEPESIKESHÜ tigo potelanu nu selido sala tie sugo pumodadio mo ugo jedo ugo somie chudi dimasa leaders ko vorga bala unni ge so hari pula ya nigo kehu chile liro ugo zeke sesrivi ugo zeke so sasrivi ho ke se pete chesia we may THEKHA nu liro proclaiming his holiness ukepenyo ke mesa pugasha pragasha su hasidi jaye chudi ugo KEHUBA may Sunday teriunu Isaiah surununu Isaiah zimho mupo keke how ha kepulie mu ke penyo ke mesa ngu ke shiginu po kelhu mu po japum hato digda su ha je ugo kepulie thieliro ke zedi u ke penyo ke mesa the holiness of God subject how ha kepu pedila sanata. What comes to your mind when you think about the word holiness? Kemesa, mori kepenyofa kemesa. How halega siki kedibo levoyaga. Miki krazo shiri kemesa igeju. Pocha leke kragaja mori let zoli mogada sikesa ugi baya. There are some general misconceptions about the word holiness.
Kekras segada suamo deri le kethergada le zolimogada pochao sige baya mu kekri mori ke pelle milaro ke mesa dia ha pumare mu misconception ko botoya mu suhaliro microboliro. Some people think that holiness is mostly external or physical. Ke mesa ige jigi chazu le pekradaya salano ujorli putuge mo uchau kri putuge mo honguro mori nya to ge zo hominguro mesa mo deza putu mo deza ige zo sige zo level daya physical external holiness su hale pekradaya. Some people think that holiness is only internal or spiritual. Microbolaliro ke mesa ige jigi rofu mo tenu le suhar biledaya anu mesabaro chizole ige zo 아티미 조서 게 차차 시바야 말레 시바야 porbi 교야 미제 게고 토이야 뭐 porbi 바베크라야 기데버리 메사메즈시 이게서 켈레리토야 미그로볼리로. Some people think that holiness can be attained through religious activity. 깨나는 하토 깨펠레미에 스모르고 좀 하토고 치가슬라 메살리비 이게서 켈레 시게지 바다야 aya poso poti petenu ke huduale poti petenu ma ke vichu duale ki deburi me samezushi igetze kele hago ha ke krsemon he derim habo tsumugba suha lesomorso microboliro. Some people think church workers are more holy than others. KEHOU le thomie KEHOU KRÜTA me ki krimi ki mesa kon he ke jasi ke tri ledaya sala mize ke se ke zagi kepelemia vazmo gaza joli chutudi unguro mori chau kriputu motudi unguro mengadi tarsa gaza tau theri gaza sigaza chadaya. They think that pastors or church leaders are more holy than others. Sigaza kelle boituya. Some people think that holiness can be achieved through spiritual disciplines. Uro fashola chmor jogaza go chigiliginu amessa kolivi igaza kelle ituya. So hari ke krsemon he deri microboliro hawa leke yevodi monastery gonu mori ke chaki gonu levi mori uturbi mi papette khawadi uturbi lukrikeda sidi spiritual disciplines hago ha chas cheleliro ke panof ni cheli don he mesali don he ke kelle ponoi lutodaya. Some people think that holiness can be achieved through willpower. Atio how chasadi vilido, how chas I hear chasadi a mesalido. Igets a gallery to Daya. Solano lessa da press segaza, Mori Capeta Devi segaza Nagalie. DIEKEPU me dear Namenio Segalie. Sala Kekratadiliro, a lot of Christians use the word holiness as a synonym for moral or physical purity. Mimhotsun ukelhus messagelie mimhingunu messamezegelie suhalle pekradaya mu haigezekele bobo the underlying mentality suhalle sheliro a messali moro ke penyof nichelegenza a messali moro ke penyof siligenza igezekele. So a lot of Christians think that we have to be clean first, holy first, before we know God. Mahanu ke miche boliro utyo uke konunu utyo tseligivi ununu mesaligivi musubu riegata kapenyofam hotza suhabu riegata utyo ke vike konunu uhechagaza suhariegata ke miche sunuba. Salano jipu gasha kelle hago hama pori ke krsemon he. There may not be something may not be too wrong with these misconceptions, but they are incomplete. Mu haigeza kelle ke pele mi gizoshetu egazla. What is the meaning of holiness in the Bible? KETHODIE nu mesa gaza hawa pochakiti botuga chido ke je mohosonata. KETHODIE pette mohosiliro ugo mesa gaza holiness hawa MHAKENGU nu pugaba suhangulido. What is the meaning of holiness as we find in the Bible?
KERÜSUO liro primary meaning so haliro set apart, separate get so hanunu parbache, different, distinct get no parbache. Krit tu mu krit krogaza, distinct, separate, set apart get dia sununu pargabang mulia. Poti no RC Sproul get theologian mebo. Po zego po diego po pushia muchi dozo shiri po lesser tuga soyo po the holiness of God idi po lesser dabo tusa lesser dawa miese chili give me preserve po sunu haigeza diebo pusha. Holiness is the same idea we express when we find a garment or some piece of merchandise that is outstanding, that has superior excellence, and we might say it is a cut above the rest. Kemesae krik krogaju puba musuwe manyam haram hogavoki sukodunu vi mu krik krogadapo nguligeta kelle sohanu parbashi. Set apart, separate, distinct, unique, a cut above the rest sohanu parbashi. Takebo ndu nyegi akinu mehini di mapunule di heni zemi po kivo heni zemi po kivo poze ke sevo gazunu poe pozemi poe hanya visse ke zokrobo sepo zgasha su hapu musugo donu ke vitho shirt quality ke vitho poe ke dabe badi su hase atsasa mu poe pugaza quality visse po mari reseshi sase po imported quality shirt po mu BSSRI po material vikri ke so hangu sase po material go so shiri vikri ke so hangu so mu poe po ngukile phanya ko donu kivi tho ke dabi badi se atsasa mo ala po mare se krik kro ga sununu parba ga ugo ke to dinu su hasilia salano holiness messa ga di ha ke penyofa. When it applies to God, it means that God is unique, incomparable, matchless, without parallel. So hapuba. Kepenyofa mesak kemesa hapu kesha. So hapu chaliro kepenyofa kikrozo kepenyofa mhegezo tyomo. Pose medzigili bamo kikrozo geza. Unique and separate and distinct from others. Geza so hapuba. Selano kepenyofa mesa igeshiki we po quality po characteristic po erbi puba mote KERÜ bagamo suhar bi puba mo deri. We are talking about many qualities of God that makes him unique and distinct from us. Selano when we limit our understanding of God to just purity, jorli no mesa mezza gaza suhar bileda zasie we kepenyofa kemesa suha petiu letsiba mode. Selano Isaiah hedie mefe pengunu kepenyofa pugaza sironya go apie suppose ke medzada isi kepenyofa potho pugaza Isaiah ke pugaza mori as suppose ke tu dioga ke mesawe isia isi mowe ke la le give you sir nkem he bamo. There is no comparison, oh God. Ketu suha se we suha ke la le view so seje ke nie pengu ke dinu bugaza zievo goe kimhu mozunu thadi le tho chligen jada ke penyofa ke mesa ke mencho ke penyofa zaiye suha zat thor ke dala ko thor ke dala meche ke dala sidi ugo verse hanungu gile Jehovah ke so ke zieto ke penyofa kiu sufu ba ke dala zievo goe kimhu mozunu thadi ugo le tho chligen jada isi ke penyofa ke so ke ziepo ke mesa ha krik krogaza suha mulie vogada a kin push de me Sunday theory nu Isaiah je po zim ho je ke pusha sunu Isaiah poke chanu hai ge cha die po pusha as he she hero as zde as themie uti me sagamo bo mu themie uti me sagamo crop nu baya ga jala siri am he ke diu ko di go Jehovah am he ke diu ko di go Jehovah nguade isi
Isaiah kepenyo fa keme sango ke chigi pues suha chope nyumo kada mu poki phumai kepenyo fa keme samho junu he she hero kada po die suha pusa to ke pra hidie pengunuri ngugili mosai reshoki feunu lele ken zada kepenyo fa keme sa porque soke zipo zayela no pues reshoki feunu lele ken zada Kim hu es gi bagadala mu Jehovah ZHAPU zayo to ke mesatsu chugadala isi. To ke pra ker pingu ker ponungla gele hey Jehovah te rogo donu suponye mhiga. Who is like you among the gods? Supo mhe ke mesanu ko phidi hato ki vi thogonu ungo ke chiaga isi. Sala ke thodie mo hover ke penyo fe kri krogaza. Kepenyofa mori therefore ke kri krogaza set apart separate ke so hangulia sala arsis pole so da tugesu no holiness of God no theological apartheid ke di bose kepenyofa po jorli po yeso hari kri tuzo kaza sikeza keleu no pu ka ba theological apartheid God's holiness in the Bible is God's transcendence, magnificence, the sense in which God is higher, superior, different from anything else. KETHODIE no kepenyofa ke mesa ige chu liro kepenyofa ke ko ke krie zaye ke dim hapet tegri vi mu krie ko kaja ha porise mejeligan jaga ju zo idi arsis pole pusha sala ke pusi puri to be holy is to be set apart, to be separate, to be unique and distinct. So hapubare. Salano ugo adjective. Pugaza haigaza ripuya. Holy Spirit. Pochai it's a spirit different and separate from other spirits. Por hi krigaza rofupo. Kazala kemesa rofu isya. Holy One. Ke krigo kiri krikrogaza po pubare. Holy ground. Tetsu ke krigiri mesa krigogaza po. So hapubade holy moment poti ke krigri hawa pohi krigada bo mesa krigada bo so hapubade salano holy day gets a die so hari haunu parba asi a day set apart from other regular days sala the primary meaning of holiness is to be distinct, separate and unique krigaja so hanu parba so si ke newly ro jorlinu kelhu jonu mesa gaja So hanu parba. So one applies to God and the other applies to human beings. Kepenyo fa kri krogaza mesagaza. So si themiela li ro jorli nu kelu jonu mesa mezali mor shogaza KETHODIE nu suharinguli. Personal righteousness or holiness. Mo jido ugo perkelie passage mo hosli ro. Pitore tupie kepelemi ko Kepet sezet yogada, kepet sezek set yogada, kepelemiko ki, segaselesa honu, poe kepelemiko chigasunu, poe dihaw hapugaja. Verse care se nunu care mefepingo haki presede mu putsigi chayuri, ugongugili, mesadi huli nugaja isi. A call to holiness. Mu haw hamohogazunu, verse care se nunu care suru haki moho perisana basala. Hachike dola nyinu do zlie sidi ni ke khasebalie Jesus Christa mi mhingu chwa ke doki ni khapie ni tsike tyo ngu ke meju pele kruf bazolie isi with minds that are alert and sober set your hope on the grace to be brought to you when Jesus is revealed at his coming ham hodza mhabol lesmo shoke zu liro verse care senu pitore sala therefore Ikiza Yesu haselade. Muhammad kedi bopuga. Verse ponunu kere kinye. Pitor kiri verse ponunu kere kinye ki mohoseliro. Ukelu kemeru la kethezie khakasha. Praising God for a living hope through the resurrection of Jesus. Jesus Christa fila sigata ginu kemeru ponguli gata hawa kethezie khakasha verse ponunu kere kinye nusu hanguli. Sala sugo hapet sedi ki pula gato putiba mode. Deri Jesus Christa siegasha mu fila sigatam hatho musugi u kemer bagada su hapu periesha sala isi verse ke senu so it's a reference to the nature of salvation
on the cross. Sala, you see, in the light of the resurrection of Jesus Christ. So hapu bade. KETHODIE no ubu chisnu gaza petiri. Pocha zri ugi pumo. Deri Jesus sieshadi rilasi gatam hatoginu. Ubu suhase po sedeu chdi, suhase po bo chdi, suhase po chao chdi. KEHOU boi chmo so gaza so hapu ba. Timothy Keller gaza theologian meyese gaza bo ndu po tivode po lesada kai thusha po dipugori ernudi po ZHAPU gudi ernudi thejangmu sevor mo po ndu pancreatic cancer tiche sebo sevor di po ndu siede mo po pastor theologian apologist ke meyese sebo po lesada bo thusha the reason for God gaza lesada bo thusha musunue po hai gaza dibo pusha. If Jesus rose from the dead, then you have to accept everything he said. If he did not rise from the dead, why worry about anything he said? You see, the issue on which everything hangs is not whether you like his teaching or not, but whether he rose from the dead. You see, KETHODIE no Jisu pugashe diapet tiri lerdim haponu pomadzeu tsba. Unni mori lerdim haponu pomadzeu tsba. Posedeu haponu ba mususa ke sienu no hila sigata so hazo isi. Mu pitore verse ponunu kerkinino Jisu hila sigata ha sedi pomadzesedi. Therefore verse kersenu salanu ninu do jlie isi. Prepare your minds for action. Prepare your minds for action. Patcheket yola nyet nudo jlie isi. Hawali ro nyen nudo jlie, nyedo jlie ke hawali ro tiez tiu nu u THEKHA mori kemiche mori rekridim habo tsamo shogada bo zeke sero tefumigo unya ke chasebaya rob nyezbo sebaya de suha tesker kilidi pokego phalie sidi unya obi pedzli di sidi takedo tarkegedo udo jchigile suha pubaje suhanu po chao parbaje hachigedo la nyenudo jlie. Prepare your minds for action suhaliro udo unya tesker kilie phalie idi tarkiligedo la udo jchigile suha pubaje musala le morivi ke jogo lady utti pe khawa modi ch morivi ke jogo le morivi ke jogo khawa di mozu no kidi bo tsa mo sha bibachi so har bilidi ndo jchle ke so hapu bare Philippi ko die the thanu ugo silia pole Philippi ko ki pu ke ja KEHOU morivi ke ja KEHOU mori mesa ke ja KEHOU mori vi geza mesa gaza hako ha lele geza so hapusha sesie Philippi ko kenye penguno pole pula gasa KEHOU bonori kepenyo fa kelle so hase nkelle chidil hulije geza pusha have the same mind as that of Christ salano pole pugaba hawhaliro prepare your minds for action sala nye kelle do jale isi mesa gaza kelhu lu chege doe u kelle u do chigile so haginuri ba sesie verse care senungula ke liye ni ke khase ba liye exercise self control so hapu bade to be sober, to be self controlled ni ke khase ba liye hallu haw habunu u kelle ke vke buda modi u ke khali di u ke khase ba ke liye so hapu bade Corinth me ko kinyu thenie ponu pole pu ke sala akhri ko Prapi ke za hago pete ulazo ugo make hubori themo mori rofuri chepe huwaya ga za ke konunu utse ke masalie siro ke penya fa kripinu ludi mesatsi leke isi utse pe huwaya ga za ke konunu uke khagile self control so apuba ibri go ker ke nie ke dienu ngugile themie ke hubori je ke zi video fazole mu mesazole simoli ro ni pu ngule hozo isi fazole Chazolie mume sazolie simolio ni pungule hozo isi sala nike khasebalie gezo suhari puba nikele dojlie
ni ke khase balie mo verse ke senu Kristangu ke meju pelek krufa bazolie isi Jesu Christa mim hingu tsvor ke doki khape nye tsike te ungu ke meju pelek krufa bazolie set your hope on the grace of Jesus Christ ke tsu pulasha Jesu Kristangu ke meju pelle mu mer bazolie isi mesale ke doe Krista mu pongu ke meju ginuzo holiness begins with the focus on the grace of Jesus Christ Jesu ungu meje kasa hawa ginu sedde chri mesale gi biso hazo azemi bo hadzagi haigecha teje bo pugashar kraba poe kem gonuvo krisar ko gi japuche gezunu krisar mi bo poki haigecha bo puje I want to get clean first before I give myself to God. A mesal at seke mesali ready a cha kre ko a jorli ko seke mesali ready sa sino a khape jisu tsuna bali ikeza diebo pushe. De aze hawe po dike ladi po ki pugaja. Do you get clean before you take a bath or you get clean after you take a bath? Idi po ka tsosuji. No e zulu ga zam ho zme sale amo zulu ga wa sie no mesale aga. Idi po ki pusha. Mo jisu ki vole liro Jisu ngu me je ga za jisu en se ka ma sa sa ga so apele di jisu ki vole liro po thon se ka ma sa so do po ki vo peri le ji po fe peri le ji ga za so po ki pu se che sala me sale ga to ai krista mu ku ngu me je gi nu zo so sie pitore pu la ga za di ze nyo nyo ko mi le tie ze ni ma si ga mo ki ya me ngu jo ko me ji da ye di ze nyo nyo ko mi le verse senu chapter 4 verse senu penyo ka sakeli nyonyo ko jeri pitore pulasa diese nyonyo ko mhelie isi ke penyo fa diese chele mo shaka so hari pulasa musikeri be holy for I am holy isi ni mesali je a Jehovah ni ke penyo fa mesaga jala isi ugo mesali morsho ga mu mesadio di u he chega zunu po emphasis po focus kineric po ka shmedi po emphasis re morsho ga zu bu ri le mo taya we emphasize on the wrong part of this command we focus on be holy mesali je ga zu so habu ri taya deri re morsho ga zu so haliro for I am holy I am mesaga jala Kepenyo fe mesa gazala Kepenyo fe ke mesa mohokile sigile fugile so habu rie morsho Levi mi go me fe surunu di hau ha parba pitor tu ke chawali or levi mi go me fe surunu parba nie mesa bi atsudio ai Jehovah mesa gazala mu anye kokrile gatala niebu avie chudio di You are to be holy because I am holy I have set you apart from the nations to be my own Sala we ke penyo fa zeke seke do la po ni chile ga do la we mesali motion ye ke ze ke lebo no baya de wo ke to di let tu siliro mo hanu pu ka baswa le siliro utyo utse ke mesali genza de ke penyo fa fegele ginu po ku ngu ke meje fegele ginu we mesali gi vizo verse ke tenye nu me fa po hakim ho siliro ke di po la mesali mo sho shi putore so apulasha reasons for holiness. Verse 13 nu me fepo. Peter gives some reasons why believers must be holy. Kedi bola we mesale moshoga gezo chagrobo verse 13 nu me fe pengu me fepo aki mulali. We ke penya fu upo kia mu priya ke jawe mesaga zala ugo chigino ke pushde. Because we call upon the Father who is by nature holy. Sula no we mesali morsho, mu mesali vi ke so pusha. Ke penyo fa pretty huli morsho gaza. Mu ke penyo fa pretty hu ke liu ginu we mesali vi ke so apuba. Ke penyo fa pre gaza fear gaza hawali ro purhi ke kri gaza nu mi ke kari leda ya. Mi chegada su hapu. Deri mi po shu ke shaginu
mi po shru ke ba su haripu sala hanu ke penyo fa pretty hule mosho ke penyo fa pretty masali mosho ke za hali ro mi che ke za su ha gi nu par pa bo de shru ke zu nu out of reverence to God and his holiness we have to be holy ke zu ha pu ba ugo the ru se mi zhe ge za su ha po hi ke kri ke zu nu mi ru ke za ya mi ko bo li ro mi u ke jamais u ke jamais ni ce mosho ke da la u die ze ce mosho ke da la mi chi di u ru mosho ke da su ha ba ya sala no u ze mi ko bo zo shi te je si ke za a ke zhao ru li ken ze ke za te mi bo deri mosho ke za la no ru da ya ke za te ru ka se mosho ke za la ru da ya ke za u ke jamais u ki ja ko ke za mi u ki ru ki ko mi ke za mi ze pu ke za si da ya we only respect them because we're afraid of them. There's a respect that comes out of reverence. Mi po shu ga zala. Po di ze che ga sa su hari ba. Mu hanu pu ga ba su hali ro ka pen ye fa shu ga sala. Ka pen ye fa ke ma sa shu ga sala we me sali mo sho ga za su ha pu ba. Sala levi mi go me fa su nu pu la ga you are to be holy because I the Lord am holy. And I have set you apart from the nations to be my own isi. Kiti bola we mesale mo shorka ke tsola ka sunu. Lele ke vi ki chak ke bola lio Krista ur ha ke liubu ur ha ke liwe ubu nu mesa ke lu bo huli ke dola po kha ji ke shozo. Because Christ has redeemed us to be holy. Verse ke ta nie ponyo ko kinu ki ke vor ke me thyo jor li ko nu nyer haili ke ta ni siba mo nyer hagil Jesus ka jata le gi rakat mori sunase mo deri puttu ke cha mori chewa ke mo te ko nyom hi ke cha po makere tho Krista ziuzo isi not with corruptible things like gold or silver but with the precious blood the spotless lamb of God the sinless son of God jewa ke mo te kunyo mi ke po ma ke re tho Krista ziu se u khwa ga dala we me sali mo sho ke za su ha korin me ko ke niu pengu me fe ponu ulanu ke phuma si mo to ga za chbi ke phuma chwa isi jisu je bu ga za sidi ubu po ginu ke penyo fa ke mi tho nu u ya ni le isi Krista po kha ji ke she ubu ke me sa ke lu po lu li ke dola po kha ga she mu su hala no we mesali mo sho ga za ke mesakal hul mo sho ga za su hai ringule we ti do lesson ke push na ga za section seuli ro ke mesakal hum ha tho the work of holiness verse me fenunu me fe pengu hanungu gile tie ni ke tho die ze chigeli ginu ni ro fa chike mesali de ni donu ke kri ke tho bu bali ge la ni nu ni tho chdi ho ni ho khile esi ho ni ho khile. What is the result? What is the byproduct? What is the expression of holiness? Ke masa ke lu ga ba su ha za si bo ha tho ke mi bo li ro ke khie ke ba su ha she hanu ge le ni tho chdi ho ni ho khile ni go pe nyo ka sa le su ka jda li vi nu nu mo na ka jda le ke lo ji nu nu zo su ri mu ba si ya ga za ke pe nyo fa diu gi nu zo isi Poi Pitor che rio chapter po che se non me fe pengu hagi che me sa che lunu ki che sha su ha kha sha che di bola me sa le mo sho shi che su ha pu sha mo po thel lau nu ho ni ho khile mo sho che su ha se ha ki ha pu thela cha sa love one another with a pure heart ni nu me sa mu the tho chi di ho ni ho khile je isi Honi ho cricket thole ke toy me saga za binu paria sala pole Thessalonio ko la ka chat che gazunu hakim hi Thessalonio ko keriu se ker ke ni ker se hagi ngugili ni pu bu ni nu chipi honi ho khie mu mi pe teri khie ga za mi ke liu chi je isi siro po bu ni nu che ke me tipi u ke pe nya fu po mo zunu ni bu me sadi pe jole ke lo chzo tha u ni pu ji su pu ke ma sa ko ze ke chu zo je isi Thessalonia ko la cha ge zunu pole u bu me sadi
honi ho kregili suha pusha. Salanu holy living is not complete if it is not accompanied by our love for one another. To be a Christian means to have a sincere love for one another. Messaga jakalhu suwe honi ho krege su haze ki kegaba muli. Love for one another is a result of holy living. One true sign of holiness is loving each other. Mahatma Gandhi konyebo kehoki bunu po higabaki po krisatiki kehoki bunu vodo di po dojuseli di voru po bu kehu sunu lemada kiri bola gali ro sunu kekramigo larbi kehu ge so apu di po bu lemade she. This church is only for white people. It gets a pudi po discriminates the po bu lemada musasipo hakiburi kepelemi sulhodi po pepilie. We can fake holiness, but without love. Kemesad jorli po dowe chazu nuwe peke walevi de ke kheba moliro we kemesaka tho suha ugi bamo. We can fake holiness sometimes in our Christian life without love, but that is not true holiness. Mu pitore thelanu pugasha kepenyo fadiu gi thagele ginu me salige to so hari pulasha me fe senu poe pugaja me fe se me fe die penyo ga sagele su kajata le gi mona kajata le ke lo jiu nunuzo su ri mu basia ga ka penyo fe diu ginuzo isi nipu dio ke chache basia siro pu be ni go ke se dili gi vidie se suzo isi verse me fe pengu. Timothy, can you say KERÜSUO? Paul Timothy ki pugaja KETHODIE ko pe teu ke penyo faginu hapra parzo musu mie ke pe thala mie tar hi tar ho ke dola mu mie tse ke me jige dola ju mie ke tsepie ke thoza shili ke dola sidiu ke penyo fete mie tse ke ta ke hu pori tsepe vi bim ha to ke vi ke ko Chilia isi ke penyo fadiu gi thagele gi no we ke me tho chao nu volia musu silia ke so pusha. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, sidi seu pothelau no pole puga training in righteousness. Salano chili tuga jo we chili krebudi ke tefanu poke chanu pragasha hakim hi Kim he di Chrisamerly Mesabalida, you see. How can a young man or a young person stay pure? By living according to your word. Mesali more shogaza, how ha. Capenyo fadie, hugile, ginuriwe. Ogotie, kepugilie. Sala, where Capenyo fa, kemesaho ha, siperile get la, ugo. Ketatsake mu su siperegi ligino we utu ut sike mesali ge dola ke penya fugi chake jisue mati soru tefunu poket chanu how ha pusha mu ala ro how ha interesting se chiwa ado je bagi how ha discovered chale how ha sika salale jisue petha ke le go poket chodi ki midi hu bu ke chatsa idi poket choga se ki poe haidi go ki pusha ham hi di ke chatsale je idi jisue po petha ke le ki pusha sidi mati soru tefunu pugaja Tiki gaba hepo nzabu ke mesao chiliji isi. We ke chatse ke zunu jiswe upe taga se ke chatse ke zunu. Ke penyofe zaubu ke mesao chiliji idi chali morsho ke zesu hapusha. Jiswe pu ke ja nzae mesale isi mo. Jesus did not pray, your name is holy isi mo, but he said, hallowed be thy name. Nzaubu nu mesale ji. Get the suhase pocket chacha. Sala we ke chacha gazunu. Kepenyofa, kemesa suha. Mieburi si ligatalamu uri si. Pevico ligatala, ke chachi ligivi suha bawe. Jido ke pugile, chadi hakoha, a chase hakoha, sekazala di potela chilido. Ukepenyofa ka sa, kemesa, the holiness of God, how hake pugilinu, no terionu, get to dinu kemesa pocha suha ke pulie.
Krit tu mukti krogaja. Jorli no mesame zagaja hani hapugaba mulie. Verse care sen no care surgi mohoslio mesadil huli nugaja ke kiesuha pitore pusha the call to holiness. Verse care teni no me fepu haki mohoslio kedi bola mesale mochoshi reasons for holiness hawa pulasha muthelau nuliro mes ke mesakel hum hatho the work of holiness how hapulasha ke penya fu bujabie podie ke zaga sha hako ha mo khasdi ki hu bori bu ke penya fa ke mesa ho hari sipe sukolie sipe vi golidi u khabie ke mesakel hunu khaslie thena Ipu pezewe ukobu porhi kekri chanu thejangu kelela thelano ko kezedi tsali krekinyedi hesuru rosho baugi pete sevor shethalidi kelile tome Siri
telao chali sidi go ke besi ke ti bobali di ke kholi do we ak cha chsu do ke mesa ni pu hi go za che ya nur sho ya zarbi mesa mun zarbi kriwe ti do hi go kershom ha tho chigile mi KETHODIE nu ndie si murna ka sala gilim hi noe kri kro ga ja ke penyofa mi porin hi mo mi porin penyobo mo mi porin ze ke me jili ke to bamo mo suzedi hi go bu ke me sa hari si me nyosa ko ke liye erna ka sala la ke liye su hazedi hi go tie he kaka salabi injinu siyawe he go bu me sadi lule nu ga ke ki haunu mi popo ga bu ha no he kaka salasdi tiosli gi ke ko khasji kidi bola me sali mo shi ga no pushde ke me sakel hu ha tho kim hi shi ga swari pushde he go bu salanu herne ke liye zeri tiola pa ga nu ke me sa ke hu su harna ke ler bizo kamo se pelet tu musel husili gi ke kothe ja se himi popo ga tsa je Jehovah bu japie nye tslie mu nye ze balije Jehovah bu po zipie nye va pe zilie mu nye khie nye ngume je ke le tsaje Jehovah bu po zipie nye me holie mu ne pie nye tsigile tsaje bo nyo mu ke me sar fu za nu chasia we amen KPC mo jogaza poliro Krisar go lighthouse conference vorgaza Saturday mu Sunday ni badio aki anu badio mu Saturday ni kise ke baker ki ko hudio the sie bapo ki ke hudio sie Sunday ni liro barogi ke hudio mu haunu lighthouse conference haunu liro let your light shine ge how ha se chaye sidi ke hudio ba mu pastor ZHAPU audio associate pastor city church vor zaputi se se do mu Krisar go pete zo shiri vishur hobadi puti hawa levadi vor ke pekro bisje Saturday ni senior youth fellowship so ha baladio February ki va bochse de mu ke hunu senior youth ko Saturday ni ba diegi haki hanu reconnect senior youth fellowship so ha baladio mu Denny John vor poti se so la senior youth ko peteri poti ha levadi vor ke pekro je he go reminder go so invitation so WhatsApp nu ke se so de we UBC mission team bo tie pukhunri town baptist church nu khodi ZHAPU chaba sala ni ke chano go war kabaje uko mi suru sudu revet sala vodo sala ke chano go war kabaje kepu voga jam hedi traffic problem lanu ugo haki ha parking thatsaba mu kepu sipuri ni ha lebadi sande mechi vor jizalie mu vor zigele go haki ha modi ground post office area nu main town nu mu D block area no park se liche ke so has traffic committee ki jati nu se pete ki chala se ya thelao liro aki jati mu pastoral team ki jati nu request po nu bo se ni go bulle na ba mo so ke boliro ugo Sunday theriu tekramet chi Sunday theriu first Sunday nu communion Sunday ba ya ni pu he ba ya mu hau tiu nu ugo mi go bo chi di chazu bada chazu thada di lerdi kershon ke pe kolimo ke penyofa dio erne modi sidi poti kinu lerdi nipu ke krata sege zo ha chaya mu ha hojigi potu mu hege zo le so la ki hu buri ha lebadi dio ba petenu zo deri ke krimuri communion Sunday gu no zo we peteri communion se do di do jigile peteri lerdi ke hu kinu balie ke shunu ke pekolie ke penyofa diernelie u do jeli u prepare chali di ke ze nipu ke krata ha seje ke se petegi chasya mu pete pezi ho mu ke sela do we